mwezo RDC agambire bwabera ryo mu rukiko rwa bamemba b'ekitongore ekyankuringo Community Conservation and Development Foundation. Omwabira abantu oburahanga yakozere cyose yo kubahangaza human beings mutabetrenga rahango abahangira abantu mutabetrenga abazire banya babazire mutabetrenga community yitu tukagabente twagabenta ama twagayembuzi twakorana hajya conservation twareta n'amatanki twagato mu butaka ninga sho mu cyaro so byone byinji babirambura babireba. Ari kugamba nabeje bankuringo Community Vocational Secondary School Sam Niyonzima Community Development Officer wa Kisoro ayihanangiriza beje kube cyo kureberaho mu byanga byabo umushonga zo kurinda ibyo buhangwa. Bwene kiramanyisa ngo iwe ori hihi na gold yeset eyerihamba tukume ubuhangwa bwitu environment yitu tujireberereje kugira ngo nyencha kare tugume turyemo tusharureho tikwe. Ekibira cha Bwindi kimanya munonga bw'engagi ninga Mountain Gorillas kandi nikitayiza munonga ihanga rya Uganda habwa barambuza bari kuja kureba engagi amakoraga gashakwa ketatu zarirwe.